Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Temaşevanên hêja û tev bi xêr hatin ser ekranê xwe. Di sohbetên Îdê roja duyemîn em li pêş berî we ne. Îro mêhvanê me Seyda Molla Kerbela Şanlı ye. Tekrar îdua ve pîroz ve mübarek be inşallah. Em hep Seydarê inşallah sohbetek hoş derbas bikin. Seydam bi xêr hatin. Nava xêrê dabin. Xda ji we razî bin. Çavê ve nêşe rehma Xwedal dê û bavê we bî inşallah. Xwedê ji we razî be inşallah. Îda we jî pîroz be mübarek be inşallah. Serserayê we jî pîroz û Xwedê ji we mübarek razî be inşallah. Em zaf kêf xweş bûn bu were inşallah. Xweda ji we razî. Em jî gelek kêf xweş in. Sohbetên Îdê de em ê muhabbetekî were xweş bikin inşallah. Dundirevî nîv saetê de. Em dixwazin bi Îdê dest pê bikin. Eid çawa derbas ve ibadeti kurbanê çi ne? Di heqê van de were ji me xeber bidin. Selam kerem bikin inşallah. Eid di axlaqê İslamê da Îda Müslümanayê bi rastî Eid ji Resulullah aleyhissalatu vesselam xusûsî ku em bibêjin wexta ku ji Mekkê tê Medînê ji wirda bi rastî tê dest pêkirinê Emîna beriya derbasa em bibêje dîroka Eidê bibin. Eidê welatê me, Eidê memleketê me pêşê millet diçin camiyê yanî. Tabî wextê ku çin camiyê dengê tekbîrayî, dengê selawatayî viya jî evekî didî însan, kêfxweşîkî didî însan, manevî hewayekî li gunda li bajara tê belakirinê. Kêfxweşiya wî tê ne were? Mero herê camiyê bê bahev falan. Rast e. Yani millet însan Müslüman tev di hewayekî xweş dan em dinê mesela gelekî însan li mêja ferz nake feqet ku tê gotin roja Eidê sünnet jî weka kunek tiştekî pir mezin tev bi hev re hücûmê hêrîşî camiya dikin camî tijî dibin. Îjar ew manevî hewa wê bi rastî gelek xweş e. û derbasbûyîna Eîda piştî wê em bibêjin însan diçe ser mezela mirya ziyaret dike tabî ew jî eşîrê me in li wî alî ew jî saxin însan tedî ruh namire dewam dike çavê wan jî li riya me in piştî wê însan li nav gun em bibêje bajara da pir Eidê bajara em nizanin çi xasana bicîtînin li mala digerin viya jî edetekî xweşî yanî bi rastî Eidî bi vî şeklî diqedî yanî em bibêje ya jî dest pê tê kirinê gerçi Eîda qurbanê terîsê çar roj e ew hewa wê dewam dike bi qurbana xweşî yanî Eîd ji bona Müslümana însan xwedweşîn em bibêjin. Belê. İbadetê wê jî zêde ne Îda qurbanê mesela dundirê de hec jî heye û qurban jî tên danîn erê belê selam. Di heqê wan ibadeta de hûn ê çi bêjin kerem bikin? Di İslamê da ji xwe du heb Eîd henin. Her du Eîd jî piştî ibadetê giran in. Mesela di Remezanê da em tev bi hev ra ji ber ku wî ibadetê giran dibînin ferq dikin em tema Eîdê jî zêdetir xweş dibînin. Eîda qurbanê jî birayê me nê ku ana li hecên in hecê xwe nakirinin ewan jî piştî meşaqetekî zor zehmetekî giran yanî di wê germê da û çûndina ser Erefê, Mînayê, Seî, tewaf îja di Eîdê da bi Eîdê ev xelas dibe. Îja Eîd kêfxweşî yanî kêfxweşiya di piştî du hev îbadeta da yek du hev îbadetê giran mesela rojî zehmetikî giranî yanî mezin e pirê însana ji ber baweriya wan zeîf e û rojîtî jî tiştekî zehmet e nagirin mîsalen ama piştî ku Müslüman van meşaqetê xwe dikin û dûra kêf dikin ev kêfkirin bi rastî ne ku em jê xelas bûn dilê me rehet bû em jê filitîn ev kêfxweşî yanî me bi xweşî vî îbadetê xwe derbas kir Xweda em efo kirin gunahê me hat efokirinê bi wê kêfxweş dibin mesela di Remezanê da ne ku meriv dê wela way rojîtî qediya em bi qedandina xelaskirina rojiyê em kêfxweşin na me vî îbadetê xwe bi serbilindayî bi serfirazî bi dilekî xweş me kir em bi vê kêfxweşin me Rebê xwe razî kir em bi vê kêfxweşin mesela Eîda qurbanê jî em tev dibêjin birayê me nê ku li hecên in ya jî em bibêjin ê ku qurbanê xwe na ku şer jê dikin bi vî îbadetê xwe kêfxweş dibin
جبر وی هواي ام عيد دكن يعني اجار ديروكا قربان د دوره انسانیت دا يعني انسانیت دا هاتی دست بکنه مثلا باو ما آدم هر دو زاروی حضرت هابیل و قابیل دوی وقتی دا مثلا خدای تعالی امر واندکه به قربان کرنه هابیل شوان بویه حیوان خونه انه خوش بران خودین سرجه دکه طبی قابیل جید به جودکار بویه او جی تشت مشتی خونه نخوش يعني به فرنگی و ایسوت و بالجان تینن دا تینه وی داره علامت قبول کرنا وانج وی آگره کی باتنا وی ببرانا جبر کو حضرت هابیل خوش بران خونه نقاندی هانی کر قربان وی قبول بو و قابیل قبول نبو يعني جبر کو جناب تشتی نخوش بو و اخلاص تدا تو نبو صمیمیت تدا تو نبو قابیل جی قبول نبو يعني و جي شوندا مثلا قربان دوام کریه به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل مثلا حضرت ابراهیم دورا 9 سالی بوی اولادی وی تو نبی زاروکی وی تو نبوی بوی حسرت دشوتی خدای تعالی اولاد دایه حضرت اسماعیل يعني پیب گله کیف خوش بو اولادی وی چه بو و مدته پشتی کو آیات به فلما استعذ بالله فلما بلغ معه السعي وقت حضرت ابراهیم گیهاش باو خو يعني گوتنه پیشیاد به دستی وی کار گرد خدای تعالی جرا وحی شان دخونه دا استعيذ بالله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك اي كره من الخودا دبينم كو استا سرجه دكم يعني خدای تعالی امر کر به سرجه کرنا اولادی وی اسماعیلی وی کوی سرجه بک حضرت ابراهیم جی ویا سر خو قبول کر بریا کوم درباسی ویا ببن يعني ام دنيرن بقربان حضرت اسماعیل او دیروکا قربان دوام کریه و حتانی ایروج یعنی حتانی قیامت عالم اسلام دا دناوا مسلمان دا عبادت قربان هي و خیر اویجی گلک زیده یه حتی مثلا حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده به روزا عید دا جرجاندنا خوینه افضلتر بقیمتر بخیرتر تو عبادت تن یعنی انسان به دوی روزه صلوات پر بکشینم از ذکر پر بکم ان نماز پر بکم نا ان خیره مزن د عید دا عید قربان دا رجاندنا خوینه کو انسان حیوان شرجه بک بیا نزی خدای بش قربان به عربی اوی نزبوینا خدای به وی عبادت هانه انسان خنزی خدای تعالی دکه مرف نزی خدای تعالی دکه بله و آنی زمان عبادت اما سانک امتحانك جيته ده امتحانا صميميته امتحانات تسليميته جيته ده دكتورانه ده نمسا عيني وراي جو دوردا ما قاف كر يعني دفردا عسل د عيني دمدا اف ايرو كم حيوان شرجه دكن افيا سمبولكيه افيا تمثالكيه افيا وك بروفكي يعني تعبير كان ببيجن يعني چوا حضرت ابراهيم اسماعیل خو اولاد خو لپیشیا خدانی و کردا سرقرکاوی تسلیمیت از رب عالمی را نشان دا حضرت ابراهیم تدی مسئله و درجه زیاده مسئله ما نهوی یعنی ام ناکفن تفرعاتاوی بسر خو بلکی نیف ساعت زیاده تره و حضرت اسماعیل جی اطاعتا خو کر یعنی اعتراض نکر روح خو جان خو فدا کر طبی پاشی کو خدای تعالی پشتی و تسلیمیت آوادی جسر وارا کر یعنی اف قربان کرن ها ایرو امجی یک جه مثلا سبب کم حیوان شرجه دکن ام وهاد بیجن ام غازی کم ده یا ربی تا امر ابراهیم کر کو اولاد خو سرجه بکوی سرجه کر اگر کو تا امر مجی بکرانا بسرجه کرنا اولاد منجی بکرانا یعنی ام بحال خو بحرکت خو بتفجر خو ام ویاز نشان داینی معنی یک ضعف مزن تده یعنی چواوی اولاد خدا برکیره اگر کو تجمره بگوتانا اولاد خو سرجه بک منجی بکرانا فقط بوی خاطر کو تفیا را کریه تا قربان حضرت اسماعیل ببرانه کی سر را کرتا قبول کر ایمجی قربانا من اوه براستی یعنی تفردا وکا کو باس کر تسلیمیت و اطاعت گلک تشی دفرداتی نشان داینه یعنی مثلا امیرو بفکرن دبک اسماعیل ما چبن یعنی چوا ابراهیم علیه السلام حسرتا وی کری وی بو اولادی وی بو خدا دا ویجی سرجه کر
دبك يرو إسماعيل ما مال به بله مال دنيا به ما شيرين به دبك يرو إسماعيل ما دنيا به دبك مقام به دبك نفس به دبك هناك تشتي دنيا يعني كي لغورا ويشهبي يعني هر إنسان كي محقق خيالك ويهبه ها او إسماعيل وي أوه لازم امتاف اسماعیل خو جبوی خدای تعالی بکن قربان دریا خدا دا جبونا خدای تعالی دا ما وقتا کو ویا کرد مگ ما قربان خدایی یعنی اما وقتا کو مینا نکاربن دریا خدای تعالی فداکاری کی بکن او عبادت قربان جی کو ام ددن demek bedeli yani besistayı em vitiştihane dedin o de ali ki dine da işxum ibadeta em beje qurbanı hayvana ku tê şerjê kirinê Müslüman jê îstîfade dike. Em bê salê car hinek însan nikare mesela goştê sor bixwe bi vê wesîlê goştê sor diçe malê wan. Noqtekî dinê alimê ku li ser vücuda însan ku têdan bê hirs heye, em bê gazeb heye, hêrs heye ê sosyolojî ku em bibêje ya psikolojî dibêje bi rijandina vê xwînê însan wê ew ka xwe jî datîne. Ew hirsa ku têda ye دوی درې دا شونه کو هر ساقو سری مثلا انسان هفو د کوجن خوینه هف درجین نه ور حیوان شرجه بک او جی خوینه تشتا خدا حلال کریه شرجه بک حیوانه کی شرجه بک دو بک سه بک یعنی برا او کاته د سری دریه کی حلال دا برا به رجاندنه یعنی دانی دمه دا بیا جبوی ما افجی یعنی جبر ویا وای د وان روزه مبارک دا عیدا قربان دا رجاندنا خوینه بخیرتر تو عبادت تو تشکو مرف نزی خدای تعالی بک تو نه به هر جهتی دا معنی جه درد که و شاق جه درد که جهت حضرت ابراهیم دامله مزد که معنی کی جه درد که باوه که اولاد خو چواکر قربان یعنی حتی دوردا نقطه کی مهمه یه حضرت ابراهیم مثلا اولاد خود ریا خدای تعالی دا که قربان سر جه که بشاندان حرب کی ناقوا زور بو بله بشاندان ببیج جیه کی خفدا بک اقوا سنا نزور بو اما تو ور به دست خود وقتا دور دا جی آیت جی د پنجره آیت دا مرو لی مزد که وقتا قالا تکلیه باو و اولاد اسنای سرجه کرنه دا وقتا کوی سرجه دکه دبی اولاد من ای کره من مدید کو تاز مت سرجه دکر تو دبیجی چه او جی دبی یا ابا تفعل ما تؤمر ای باو من بقیمت اباتی یعنی د کرمانجی آمده کردی آمده باو من بقیمت باو من برومت باو من کو اجی حز دکم آجوان گوتنی خوشی شوندا نامین حضرت ابراهیم دوردا تفهمه که اوجی غایت حاکم لخونه که خفدا بک دریا خدای تعالی عز و جل دا فنا گجمره درس و عبرت پرمزن تیدا هنه خودش ورز مسیدم ایت روزه کیف خوشیه نه اما به عبادت خوشی ضعف مهم یعنی ضعف به معنی نه ایت دهندره ویده صلای رحیم هیه بحثا وی مسئله جی بکن صلای رحیم یعنی چونا با اقربایا با دوستی خو با زیارت کرناوان دایدا ده یعنی هم بهتر ده پیش امرو و مسئله gerek em liçi yani dve mesele de em liçi dikkat bkin selam tavsiye ve çine devide kenem ki جقو صلای رحم دائمی یعنی 24 ساعت به سال 12 ماه ویال سر مگشتگا فرزه وکا کوی کرم کر در روز عید دا زیده تی پیش شعوی مرف و انسان تف پرسا هفده که وقتا خیداندنه کی هبه وقتا کوی به صلای رحم تنه به و یا وکا عیب و عاره کی در تی پیشیا مرف یعنی قصوره کی پر مزنی یعنی تعبیر د جدا به جنایته وقتا انسان ویا نکه یا تف پرسا تبری پرس ذکر به تلفون با به چوندن با و چلو قومی مثلا دوی عید دا قصر هفده چنو تین و تناچی یعنی دوردا خصوصی لگورا عرف و عادت اجی به روشا عیدیش خنا کفه و غیری ویجی آیات جمع تشویقی سر صلای رحم دک خدای تعالی قرآن داد بیستعیذ بالله ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى خدای تعالی امر دک بعدالت یعنی عدالت بکن و بباشی بقنجی و جود را باشو قنج بن و ایتاء ذی القربى هون حق اقرباتیه بدنه یعنی حق اقرباتیه کو افزی صلای رحم و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي خدای تعالی منع وجه نهی وجه دکج فحوشات و منکرات و تشتی خرابی و ظلمی یعنی صلای رحم وکی مثلا هناك آیات دا خدای تعالی بخود بیجه والارحام
بحثا دیسا صله رحم کری و آتی ذا القربى حقه دیگلک آیات دا یعنی خدای تعالی لسر ویا سکنیه امر مکریه که دوی نقطه دا ام جهبودن را باش بن رسول خدا علیه الصلاة والسلام جی دوی نقطه دا ام پر تهدید کرن انسان که وی وظیفه خو بجینینه حتی ده حدیث داد بجی ان اعمال بنی آدم تعرض كل خميس وليلة جمعة روجا دوشما و روجا پیشما انسان چکر به عملی وی دچ جم خدای تعالی خدای تعالی به وان نوتی وینا خیری وی دچ جم خدای تعالی اما خدای تعالی فلا يقبل عمل قاطع رحم انسان کسله رحمه نکر به جهود خیدان دی به خدای تعالی او روجا وی جه قبول ناک وی عبادت وی جه قبول ناک حج کرب وی حج وی جه قبول ناک وی درې د سکناندنه د بجه حتانی وی انسان هانه و اقرباتیا خو صله رحمه نک و دوسیاوی لوی درې بده سکناندنه یعنی روزا دوشنبه و روزا پیشنبه یعنی بیا نقطه کی گلک میم د نقطه مثلا وی وارد گلک حدیث هي بلا تشبیه مثلا امکارم بش بینن تری جانا در رسمیت دا دجی فرمی دا کار مرف چه شغل مرف چه به کو مرف مامور کی یا جی مرف در باسی وظیفه کی بک هنک اوراق اج مرف دخوازه دوسیا اج مرف دخوازه مرا دوسیا تمام دک داتین سر ماسا مدیر ام به هندا کو مرف دست به وظیفه بک کنترل دک پلاد قلبین دنیره امضا کی کیمه دنیره اوراق کی کیمه چوا تو وی وظیفه تو ناگیجیه تو قزنش ناکی دبی اوراق تا کیمه خدای تعالی جی عبادت کو هم دکن روجیا کو هم دگرن خیر کو هم دکن نماز کو هم دکن وقتا کو دچ جم خدای تعالی پلاد قلبی مزه دک تدا صلی رحمت نه تدا خیداندنه رب عالم دبج بر اویال و دری بسکنه حتی نی کو ویا و وظیفه خو بجی نه امو عبادت ویجه قبول ناکن یعنی لسر ما لازم کو صلی رحمه بکن یعنی حتی روزه کی صحابه بحث کند با پیغمبر علیه الصلاة والسلام بونن دبی ایوار عرفه بویی دبیج ایوار عرفه به رسول خدا علیه السلام دبی انسان کو دناوا مدان و صحبت هاتی کرنه دناوا مدا ایک خیداندی هبن ج اقربا ایک صلی رحم دناوا مدا نک دبی براجناوا مراب دبیج لبا مرونه نه دبی وقت ورد بید بیج پاشیا جوات صحابه کی راد به د چه مدت کی و دور اف صحابه هان دی صحبت گرت نا صحبت رسول خدا دبی خیر بود چوی دبیج بر وی گوتنا ته و یعنی و گوشته انسان کو صلی رحمه نک بر الناوا ما نسکنه چما یک جه یعنی جی کو صحبت دینی رحمت بسرداد بار ملائکت وی دری فقط وقت انسان کی کو وی و اف وصف هان تدا تنبه اقرباتیا خو بجی نینش اقربای خو خیداندی به ملائکت نایوی جماعت جبو وی شخصی هانه دبی فلان کس لوره با اقربای خورا خبر نا پی و خیداندی جبو وی نایمر سوچه کی پر مزنه گناه کی پر مزنه ها جبر بیا صحابات دچو ودگر رسول خدا دبی خیر بود دبی ولا منو خالتی منه بود بی ما ببر خبر ندا بجی ور گو دبی از شوم محق حلالی جاب خواست و دبیجه مجرا دعا کر ویج مرا دعا کر وکا چوم دستی ملهب و حلال کر از این انوات ها ویا به ما چه دفعمه من الصحابه چما بون صحابه رسول خدا چوا گو چوا حدیث هات گوی رابو چوب جهانی نوکا مثلا ام الجامعه للجمعه للدرا برا صحبت کریم ام اهل گوداری کرن ام گوداری اخو تیر دکن و ام راد بندچن فقط وان صحابیانه چشتی کو جرا بهاتنا گوتنه همن راد بو او تشتی هانی بجید هانی یعنی دوی نقطه دا مثلا صلی رحم ده خدای تعالی بیجه مثلا رحم ده بیم اسم خوم پرچکری یعنی الرحمن کم دیو رحیم یعنی صلی رحیم الرحمن الرحیم جو وصف خود بیجه ناو خود بیم قطان دیه انسانی که صلی رحمه بکه خدای تعالی بیجه هایا مجه هی تکلیا من ویجی به هفره هی فقط انسانی که ببره رب عالم بی ازید برم برا بزانه بن یعنی صلی رحم پارا من خدای تعالی بیجه عالی منه انسان کو صلی رحمه بک ازی پیرامه ازی لیمیزه دکم اما انسان کو نکه خدای تعالی بی ازی لیمیزه ناکم و ده حدیث کی دنه دا پیغمبر علیه السلام به انسان کو دخوازه رزقی وی فره ببه و عمری ویزی دریج ببه یعنی ام ببه 20 سال ببه 30 سال 30 سال ببه 40 سال یعنی به عمری وی دریج ببه دبه برا
فليسيل رحيمه دبي براس سلي رحمه بك يعني الاقرباء خو ميزه بك اف ميزه كرنا الاقرباء عمري انسان دريج دك مثال كده مثال ابي بيجم دبي نقطه دا او خو بقدينن كلام صحابي تجن پیغمبر عليه السلام يا رسول الله دبي هناك اقرباء من هنن دبي از شم باوانا وناي بامن بله از وظيفه كما وناكن الوان مرحمات كما وناكن يعني از شوابكم رسول خدا دبي نا دبي حتى دبي از ببرم دبي نا تو دوامك يعني وقتها كو وانكر تجي نكر فرقاته ونامينه بله او دو وقع از قبول ناكم اسلام اخلاق مكمل يعني زيروا ايمانه دبيجه وانكر تبك او شتا خيدين تو بيرا خبر بده وان وجه خو جوهران تو نجوهرينه والتا تعدكر تبصر وان دار حتى حديث دبي دم مين وقتها كو بيجي باهف وخوشق لهف ودنيا ببرسن دادن دستي هف ست حب رحمه خداي تعالى نازلي سر وادبه دبي جوان كيجا زيدتر براي خو ببرسه نوت نازلي سر ويدبه ده لويه كو سس دبرسه نوت رحمه خداي تعالى تي سروان انسان كو جهان هف حتى ده حديث داد بيجي ده مؤمن بيجي هف وقت دادن دستي هف حتى قد دستي وان دستي هف دا غني وان عفو دبه غناي وان دوشه لسر سلاي الرحمه ما قام فياج بي لقمان حكيم دبي يك تجمع دبي ولا از نخوشم يعني تويت مزادك حقيقه وقانسيري ورمي نخوشيك مزن ولا دبي عمريته وفات بك يعني كار چن مه افياد بي تمام دچه دبي پشتي کو از دمرم از شخورا بگرم يعني اقربا يا ملهو دو حلال بكن شو از دمرم يعني انا هندكم شخورا لهو حلال بكن والاقرباء ديار لغوندا ديار بوی شکلی مزاد که عمری وی دريج دبي يعني تشتك بين نخوشياوي جوي نخوشيا خو خلاص دبي طبي دمك لقمان حكيم دبينه مزاد که دبي جات وفات كرانات تنباناي دبي نخوشيات جرام بو تشوا کرد بي ولا زواي همت بگي تا چي علاج درمان تا استعمال کرد ولا بيم تشتاق نكر هات بگي تا چوا کرد جمره حيات اخبي ولا بي پشتي وور گو چون گم اقربا گريام مروانتي مكر مگو ولا شخو دمرم اشخور هر مملو دو حلال كن واز ابي جريام ادبيش خنا تداويه ان مزن افد بيجي يعني علاج ان مزن افي يعني حقيقه اقرباتي تشكي مهم خصوصي ديوان روزه مبارك دا يعني بالسلام مثلا داوود ودا وجو يعني دبيج ايروس يعني بسكريكا مزنجي اوي سانكي سلام ام دبيجن ام دچن او ناين ام دبرسن او لما نابرسن ياجي از دبرسن يعني اقربائي من دبيجن عجبا منفعتك ود من ده هي شمال من دبرسي يا صافي يعني شما وردكي جبوي ام ناتشن باهف ناين ام يعني وي سلاي رحيمه ام دبرن ام تشكناكن يعني بسكريكا مزنجي سانكي يرو اوي و ام تشكي دنجي بيجن سلام سر مسألة ام بتشاوي تعطيله دهيل عيداد نرن افجي يعني برسكريكك بر مزنه تحقيقه ده ونه چه بيجن يعني و نرينا خو ام چاوا دگيش بكن گرك ام چبكن دا عيداده كلام بل عيد جبركو عبادته يعني عيد عبادتي يعني عيد بخو او روش افكم اقرباء ديجرن او عبادته ام چن جامعه ام كيف خوشي لهو دنيا عبادته شو حديث دبي يعني سلام داينا تا لبراي تاني مسلمان صدقيه لبراي خو تو بيرا دكني افيا صدقي او روجا ما كش بعبادتي يعني ها او روجا كو ام تيدان روجا عبادتي يعني هر حاله ما هر حركته ما رابونه ما رونشتاندنه ما تبع عبادته هذا في نقطه دا جرك مشيار بن اموي عبادتي خو هنا گناه نحرمينن مثلا ببيجن اسرافا كو تيكرنه يعني دمال خدا ام اكراما كو دكن اكرام خوش مثلا اكرام باشه اما او اكراما كو بسبب اسراف جرك امنكن چونكي فقير هنن محتاج هنن انسان يتيم هنن انسان كو نقارب دعيد داش خراقاته كي جلب كره صولكي بلكي تكني خبره او اسرافا كو ام دكن ام وياب الي واندا بشين يا جنب بجواي عيد تكرنه ام دوي عيد دا ام وقت خو بتركيز بها ايلنجه وانا جمره حلال ناب بعيده يعني لسا سينورا كي دوي عيد دا مثلا شوناكو وقتكو مثلا تدري جي كيفا جي ليستكا هر اقرباء خو زيارت بك كنيز به دغون دابه د باجير دابه هر وان زيارت دور بالعربا خو بعربه كي هر مثلا وي وقت خو وي زمان خو
بأقرباء را درباس بك دعيني دميد هم سياحته وهم جي خيري يعني أما فقط وقتك مرف ببي عيد أم تيكا من سرخوشيا وي كيفي وأم بي وكا كو فانتشياني سربس ربي عالم إجمع قبولناك أم راد بن وي عبادتي خو أم تبديلي جناها دكن أم بجناها دجوهرينن أفياجي نمناسب عيدي يعني بعيدي ناكفن يعني نلايق عيدي جركم خبرها مجيء عيد بخو عبادتي يعني. بله. أري. خدا جو راضي بي إن شاء الله. مرو بحثات چی بکه گرک مرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم جی تخناف سلام عصر سعادت مرو تخناف گرچه و بحث کری یعنی مثالی و ده تواده عصر سعادت هبو عصر سعادت هبو دیسا جی عید چا بوند عصر سعادت ده حیا ایرو چا هاتنه عید سلام چه دگیش بویه بحثات تواجه بکن خودش راز أنا مسلمان ام نه انسان برادای بسری خو بکیف خو حرکت بکن ام نورنن رب عالم جمرا عیار کی دانیه ترازی کی دانیه میزان کی دانیه ام شین خو چوا بکن ام شاهی خو چوا بکن ام تعزیه خنا چوا را بکن شین خو ام دعوت خنا چوا بکن خدای تعالی هر تستی را ریکی دای عید داهل یعنی یاد عید مدا عید موی چوا به دیروک عیدش کو دریاتیه ما قلت يا رسول خدا عليه السلام ج مكي بيجي وهجرتي مدينه دك تدني رواي صحابه كيف اكيد نوروز ومهرجان ده عيد الجاهليه بون نوروز بهار مهرجان جي پايزه ده هر يازي دازي وقت شب وروز بن يك تين كرنه يعني دبي ولا فيها كيف كي خلق في درش خراب بفي شكلي كيف دك رسول خدا دبي نا طبي فيها چافکانی آمد تشتیک هم دبیجن جی د تاجه دا در باست به عالم سیدای کلمه تماشا دکن لما سیر دکن تاج کتابه کی حدیثی یعنی چافکانی دمال گشا دا هی مکارن لی بنیرن دور دا در باست به بناو عینی نوروز و مهریجان یعنی رسول خدا به خدا جمرا دشونا وانا ده به دهانین عینی دشونا هر دیازی دا از جبونا کو مثلا صحابه انسان خوشخورت جوان گین جنب بیج انرژی اویه و انرژی خود حرامیه داد تسی نباش دا نرژینه درباس نکرد تسی حلال دا بده به حلال هاد گوهرتنی اف هر دو عید جاهلی یک جی بعیدا ماه رمضان و یک جی آدنه جی بعیدا قربانه یعنی اف هر دو عید جی جبونا مسلمانا کیف خوشیه و رسول خدا جی دوان هر دو عیدادا و صحابی خود تشتي بكيف كرنن مثلا او كولي حبشي رابونن بتيرو كيفانا دليسن ورسول خدا عليه السلام او ديا حضرت عائشه د پنجره دا شباكي دا تبلي ميزه كرن دريز سير كرنن نگوتي حرام يعني هون چوا في ليستيكي دكن د عيدا دا مثلا صحابه دهاتن لهسپاس ياردبون و ام بيجه دغاراندن دبزاندن رقابت دكرن يارش دكرن نشان دکرن مثلا ببیجن به تیر و کوانا و جوی وقتی دناو عالم اسلامی ده افتش یعنی بلا بوی مثلا حتی اف عرف و عادت مال گنده منا هینا جی دوام یعنی ازاروک بوم چون گنده عالی مالا خاله خوان پشتی کو عید کرن جنیو رو شوندا اجا رابون ام ببیجن لیستیکی کو دناو وادا ناوا خورتا دا ناوا جوانا دا حسب دهانین لیس یارد بون و تمام گندیال وان درنانن و ام ببیجه رقابت یارش یعنی کو ام ببیجن جیو شوندا کevری پیه کو دگوتن کevری قوت داویتن لیستی که وانه ام ببیجه لگورا عرف و عادت وان چه هبو نشان مثلا تفنگ برا نشانه دادن پیشیا مفکری یعنی تاریخ اسلامی دیروک اسلامی دا رسول الله علیه الصلاة والسلام پیشیا وانا نگرتی یعنی نگوتی دعید دا هون عبادت گونه سر خداین سجده هون تسکینا اوان د دایره حلال دا استاد بدیع الزمان جی کد بیجه کیفه کافیدر بس مهی یعنی که ام تیدا بتون ام به عمومی ذوق خو کیف خو هر تشتی خو بکن نه لازم ام تیکه ناو حرامیا نه لازم ام تی بله یعنی نه لازم نه شرط یعنی کسی شور ندا استرسیه ما ام وی عید خو بگناه در باز بکن یعنی جه کیفی به اسلامی د دایره حلال ده ام بکن گلکن یعنی دوی نقطه دازی رهبر منا پیشیوان منا جمرا نمونن یعنی تاریخ اسلامی دیروک اسلامی لبر چاوی می تیرا مجی هی وقت هم بکن
ئەمێ وی عیبادەتێ خۆ خەرانەکن ینی وا دودیاژی ینی ئەم بکن بۆ ڕۆژادە عید خەلاص بوو چوو چت کەوە دەستێمە کامە چ کرد ئەو کێفێ مەگە وەردەر بە ئاوێدا دەشە ئەما نەکەت وی حرامانێت وی گوناهایهانێ وی ئیسرافانێ ئەو عیبادەتێ تا شتەرا بهاوەیەک و تەکری شتەرا دمینە و شتەرا تێ نویساندنێ ینی خدا جرازی به انشالله تمام مسلمان دا عیداده ام دنیرن سیدم جانا اسرافک زیاده چیده به ام خوازن ده حقی ویده جوری اون تفسیه نابدن اکرامی عیده گرک چوابن لگور چی بن جبو اسراف چی نبه سفره ما گرک چوابن انا اکرام باشی یعنی دا عیده دا مثلا که مرف شکر دستینه انسان کتین مرف شکر ددنوان یا جی خوارنه کی مرف داتینه جومردی اصل به وی اکرام انسان خوش قریجا چکوسیه خو خلاص یعنی انسان نورمال دستی جمال ملک نابه بده اما به وسیله عیدی مجبوری د چه شکر دکر مثلا شکر عیدی د چه به خوارنا تینه آویا د به سبب کو ام جوی نخواشیا چکوسی دستگرتنی ام خلاص بند بردا ریکی خوشی یعنی جمره آویا جی د اصول اویدا یعنی د عادت اویدا ام زیده درباسی ام به تشتی کل گورا ناوم حرکت نکن ایرو عیدیه برا بگوتنه فلان کست ام به سفره کی معظم دانینا لگورا ام به قوت اخو و بیده جبونا کو ام انسان را به نمونه د اسلام منع مجی اسرافه دکه کوم مسلمان اسرافه نکن نکوم تیکر مثلا سرخوشیا عیدی و چه بکنه می بکن نا یعنی و اکرام جی خوش یعنی اکرام جی باش اکرام وکا کوم گو د اصول دا وکا هدیه مثلا رسول الله علیه الصلاة والسلام دبی بدن یعنی هدیه دبی جه تشتاج هبودن را هدیه بکن بیا دبی سبب دلخوشی و کیفا ما یعنی اما لازم لسر مسلمانا بخوازه که تشتکی زیده وقتا اسراف بکه برا جیران خو فقیر هنن برچی هنن انسان محتاج هنن برا ویا وان جیانا دا بده خرج کرنه بدن درباز کرنه لگل گوندا پر انسانا خوارنتنه بخو یعنی لگل جا پر انسانا خصوصی مثلا به گوشت سور ناچن مالی وان ام لازم وان عید خونا ام به خوشکایی لگورا ادبا اسلامی لگورا قاعده اسلامی لگورا پرنسیب و قرآن اسلامی ام بدن در باز کرنه ام ندم پی ناف ام ندم پی شهرت یعنی جومردی جی باش یعنی ام لازم ام جومردی بکن ویاجی دو اصول آویدا لگورا عادت آوی ام جوی چرچفا کو اسلام جمرا دانیه و خطا کو جمرا دانی لازم ام وی خطه در باز نکن جانا الصفره ما تنه اموان ناس زکن تین رو دنین سیدم gerek yani zengin be fakir be tevverin ser sofra cirane mero be mero nas bikene ki yani çünkü iyiydi deriye mero gerek herkesi vekili be seydan ve hususi de jore tavsiye ve hebben khira khwa valla de şehra da hususi yani mesela de bina da de daire da de site da merv karib bira insan ek merv nas ne ki yani merv her mali wan از یا ببیجم یعنی ایدانیا وام بکه چندکی بری جامعه کی باز کرد مسئله کی دست ببیجم گو 15 ساله گوام د بینه کی دانن گو جیران مجی گو سیدا یعنی مله امام گو مهو ندیتی یعنی گو جی کی ممزک وای کتاب دانی و آزاد که گو مجرا گو 15 ساله مچ گناه کرده به دفترسیه تدایی چوا گم گو تا روز کی کلمه کی جبوی خودی جمرا نکری یعنی تا دینی مجمرا نگوتیه دوی نقطه دا ام تف مسئولن یعنی ام هرن مالی هف ام جیران خود دعوتی مالا خو بکن یعنی به وسیله عیدیه یعنی دو گنده دا به دو شهر دا به یعنی انسانی که ام زانبن وای زودایی مهو ندیه وای تکلیه مبهو را تنیه مرحباتیه ما تنیه برا عید به سبب تکلیه به سبب که مرو هبود ناس بکه یعنی تری جوی انسان کن هف ناس نکن تو به سلام علیکم تو به ور مال ما ماقیه و تبخو جرا ببیج برا بلکی ددلی ویلاجی او ویاش ته هیوید که تو گاو باویجی یعنی یا ددلی مرو دا چا مرو دا خوازکا وی جیران مزمرا بگوتانا یا جی حق و مرو بگوتانا او تز ددلی ویلاجی بلکی در باز اما برا او میرانیا او باشیا او خنجیا برا جمرو بیانی امتن داویا برنامه‌ی سیدم دعیدن ده تفکر gerek çavabı serve jore taqa ki hamam haber bidin emi bigrin برنامه والله خدای تعالی دیگه لک آیات دا پاشیا خصوصی
پاشی آیت داد به افلا تتفکرون یعنی هون چما تفکر ناکن دبیجه فرق انسان و حیوان به تفکری به حیوان را تفکر تنهی اوی که مج حیوان دقتین تفکری یعنی تفکر جی مرف کار و زرار خوش بودنه بده وقتاندنه دیگه لک آیت دا خدای تعالی به افلا تعقلون ما هون چما عقل خو ناشغلین یعنی دهنك آيات بأفلا تتدبرون أو جي بمعنى تفكري يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام دو تفكر ساعة خير من عبادة سنة تفكر ساعتك عبادة السنة عبادة سالك چتره تفكر فيا پوشمانیه به انسان را چه دکه گلو گرک مویا بکره و چما منکر لپاش خو انسان تفکر دکه یعنی مثلا عیدی برابر به سبب که یعنی عیدا دنها درباس بو وای سالک درباس بو وای سالک عمر من از دنرم وک آوه داره از حتی کدری آیت کد بیجه مثلا فأين تذهبون أبي هندشن كدري يعني بكرة هندشن يعني أمجي نفس آخر راب بيجن حتاني كدري يعني تفج عمري مدش واعيدا چنداي أم وايم دبينن برا عيد ما تفك باشي ما سوقي تفكري بكوكو أم بي واي أم كتن عيدا كي دنيجي مثلا حياته ما عمري ما أقوى صالة دنيجي شو وكا خداجي دبيجه أم تفكر بكن يعني أم كارو زرارة خواجبا سالك سرمرا درباس بوج عيدي هذا حتى في عيدي ما تش كار كر ما تش قاف بر في خداي تعالى هافيت ما تشخص حياته أخو ما تشد حياته خدا بإسلامي مثلا مزيدة كر لازم إنسان تفكر بك لو را عيدي نقطن جبونا ما نكو أم ببيجن لسري سلام تفكر بكن كو بتركي مثلا ب سنة باشي نا يعني مثلا سر عيدة تفكر بكن واي سالك درباس بو واي سالك درباس بو از حياته مج عمري ما از بر في اختياريه دچم لازم انسان تفكر بك يعني بالسلام خدا جو راضي ان شاء الله تكرار عيدا و پیروز مبارك به ان شاء الله خدا جو راضي به اوجي تا تمام امت اسلام ام پیروز کن مسلمان حبس و زندان دانن ام عيدا وان پیروز کن مسلمان کو مهاجرن جولات خوش اقربای خدور ام عيدا وان پیروز و مبارك دکن ان عيدا افضل بلكي آخر آوانن يعني ام هيفيا دعاء جوان دكن دعاء مقبول جي ايوانن ان شاء الله ام عيدا مسلمان دنياي امتا بريندار امتا كو مظلومن ام عيدا توا مبارك دكن ان شاء الله وان عيدي هاني بوسيله بعيدا باشيه آد مهاجرات داجي آد زندان داجي آد بن ظلمه داجي ام هيفيش خدا دكن ام عيدا باشيه به خدا جو راضي ان شاء الله تمام مسلمان ان شاء الله خدا جو راضي ان شاء الله تماشاوان نجا ام هاتن داویا برنامه خو هونجه امانت خدا بن تکرار ای داو پیروز و مبارک به ان شاء الله